Haka 43rd India International Trade Fair IITF Arja Arpsau kabla penya daka India Trade Promotion Organization ITPO ha Bharat Mandapam New Delhi halor kapang Viksit Bharat at 2047 kabla sedang nadu ka khat sau tarik nai wing Arja Arpsau kala poino syakabukut haka arpunyo tarik nai wing Arja Arpsau haka ba haka nigasngi kala penlong yak award presentation ceremony. Hakani ka trade fair kabla shimban ta dagi jilla beper ki union territory ki ministry nalor ki private enterprises na kalangkari India ka Meghalaya Pavilion kala yo ban Khur ya ka Takma Rupa haka jingbet jongka haka jingpen idur. Yakani ka kusnam la sam do Pradeep Singh Kyrwoh chairman but managing director ITPO ubalong kumukong san haka tigasngi bala pedang do WG movement director ka Meghalaya Pavilion haka jingedon lang uba SL Maulong PRO ka DIPR uba BF Sun functional manager Nongstan baru AD Shira functional manager Ampati Commerce and Industries Department. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.